Hakar pukandai terek unai tong kemeliam CNRD block kalau penkot no ya kejing ajing hikai ke ba ars ngilantar heki khynnah skul. Halor kumno ban penkhreh lada wanja kijing ninshap ki buat kemar yang kamtam jumai. Haki ars ngilantar la ajing hikai ki khynnah jong kisan teli ki skul. Kibaran hakas nong lait kor hakabala ajing hikai ki kumno ban le lada wan jumai ban lait na kejing mensaw. Bat kum joru ban ajing irap ki para khynnah tada don ki bangan haginu ginu jing mensaw. Yagane jing ajing hikai la pelong leng ba ka disaster risk management program. Ya ke pelong pedang ke jingit lang kemeliam CNRD block bat ke District Disaster Management Authority jong ke East Coast Hills District. Bat ya ke nika jinga jikai la pelong HMJ Secondary School Lightcore. Bat ya ke jinga jikai la ada ke Search and Rescue Team hapo ke jingilam jong ba emrembai. Kumjo ki doktor bakinos ki bala jikai man ajing sumar ke bakerki ya ki ba mensaw. Ki khynnah ki bala jikai ya ki niki ars ngilantar ki kentup ya ki ba na ke skul MJ Secondary School ke St. Francis de Sales, ke Lightcore Presbyterian Secondary School, ke St. John Bosco, bat ke Denny Linda Persara Secondary School. Nilai emak yang jingwan jumai berkensan-kensan mentan. Kementam dan show jumai lajak. Di kita di khynnah school kita belajar menik, tak kumujing ke report ke New York sekarang. Nyala banetri diki, kebelah shibon dikiti berpair-berpair. Ilan bangi ki doctors, ki nurses, ilan ro ki police department, ini ki search and rescue team po ke fire service, baki different teams ke belak dan lupa school ro. Jadi kini kita sebut baca dan doktor kan ikut ke belak mensau. Kini ke belak mensau ina rah sendan sport hospital. Te ujuma belajar dengan puasa berpinya ya kiwin mo jajar ini ya buat panik show. Sementara pin la bandesium yang di normal di jumpi, bahkan di area ibarat along